Dober dan. Evo mene nazaj z novim treningom. In sicer trening sem naredil na željo ene izmed mojih subscriberk. In sicer trening bo s kettlebelli, izključno s kettlebelli za celotno telo, poudarek bo pa na spodnjih okončinah. Zdaj, vaje sem probal narediti take, da niso ful zakomplicirane, niso pa zdaj glih mogoče za začetnike. Ampak še vsem se da vsaka vaja prilagoditi, pa je lahko vsak pol naredi pač na tak način, ko je on sposoben. To mi pač pišete pol v zasebno, pa vam razložim, kako se vaja naredi, oziroma vam pač posnamem, pa povem, kako se vaja lahko malo lajša. Teda ja, zdaj bomo šli skozi trening. Trening se izvaja po principu piramide. To pomeni, da jaz sem si zdaj dal ponovitve 10, 12, 16, 12, 10. To pomeni, da naprimer te trening ima 6 različnih vaj. Prvi krok narediš vsako vajo 10 ponovitev. Drugi krok narediš vsako vajo 12 ponovitev. Tretji krok narediš pa vsako vajo 16 ponovitev. In pogreš nazaj, tako si prižgeš, se pravi 16 ponovitev zaključiš in greš nazaj na 12 ponovitev, pa na 10 ponovitev. In ko narediš 10, 12, 16, 12, 10 je konc. Za trening bomo uporabljali dva različna kettlebella, in sicer 12-kilskega pa 16-kilskega. Vsak si naj sam prilagodi, ni pa načeloma važno tudi kakšne kile so, zaradi tega, ker je bolj važna intenziteta. Ker trening je bolj mišljen, da je visoko intenziven. To pomeni, da se izvaja s čim manj pauze, pa še vsem se pazi, da je forma vaj taka, kako je treba. Teda, to je to. Zdaj bom prvo vaje pokazal, pol pa ne več kaj govor, pa bom sam delal. Zdaj vaje ne vem točno, kako se imenujejo vse, zato jih bom malo po svoje poimenoval, ampak važno je, da jih pokažem zdaj v prvo, pa razložim, kaj je treba pri kateri vaji paziti. Prva vaja je swing plus polovični swing in se pač izvaja, tako imam napisano, se pravi prva serija se izvaja 10 ponovitev in 10 ponovitev pomeni swing plus pol swing je 1 ponovitev. Of tiny little words spat in the punch while your backs were turned. It ain't what's said so much as what's heard. No, it ain't what's said. Ok, pri teti vaji je treba v bistvu sam paziti to, da ko naredimo te polovični swing, ko se v bistvu gremo v počep zraven, tam se je fajn, da se v bistvu mi usedemo, tako da bi se usedli na stol. Ne gremo nazaj od uteži, ampak se dejansko usedemo. In utež, oziroma pač kettlebell, nam bo itak koristil kot proti utež, zato bomo lahko naredili ful lepši počep. To je naprimer ena izmed vaj, ko jo lahko dela. En komad težave pri tem, da trupa ne more ravno držati, ko dela počep, zaradi tega, ker nima dosti močnega trupa, oziroma ne vem, hrbtnih mišic, karkoli, si lahko pomaga z proti utežjo, ko potisne naprej. In to v bistvu lahko s to vajo naredi. Druga vaja je prestavljanje kettlebella v planko od ene roke do druge roke. Pri teti vaji moramo paziti, da je medenica skozi v isti višini, da nam z kolki ne dela to levo-desno, ampak da so čim bolj v isti višini skozi, ne prestavlja nam jih. Trup je skozi raven, pa dejansko držimo plank pozicijo. Shaping up like fighters, these tired old stags, boxing in shadows and wet paper bags, swinging so low. Sweet charity, no. Kicking up the dead, yeah. Ponovitev izvajamo 10, to pomeni vsaka roka 5-krat. Naslednja vaja je kettlebell snatch, oziroma kettlebell potek. Tule zdaj, da bi razložil na čisto vse, kar je potrebno paziti, bi jaz mogel dejansko naučiti, kako se s kettlebellom dela, kar vam tudi enkrat namen narediti, ampak še vsem priporočam, da če hoče kdo se naučiti, kako se prav dela s kettlebellom, da gre do Gregorja Sobočana, tam, ko sem jaz naredil licenco, ker je pač mojster. Izvaja se na vsako stran 5 ponovitev, se pravi 10 ponovitev skupaj. Oziroma polko je 12, 6 ponovitev, pa polko je 16, 8 ponovitev. Se pravi, vsaka vaja, ko je pri tem treningu unilateralna, se pravi, ko dela ena okončina, pa druga dokler počiva, si razdeliš ponovitve na polovico. Naslednja vaja je ena izmed težjih, po mojem mnenju, za trup. Prej sem jo sprobal, pa pač po mojem mnenju, oziroma za mene je ena izmed težjih in je kombinacija V-sita in ruskega twista. Zdaj, kaj moramo pri teti vaji paziti? Pri teti vaji moramo paziti, da na začetku stabiliziramo medenico in nas pol v medenici ne lomi več. To je najpomembnejša stvar, ki moramo paziti pri teti vaji.
Naslednja vaja je vaja, ko jo poznajo bolj crossfitterji pod imenom push press in je v bistvu potisk nad glavo s tem, da imamo odboje v kolenih. Ni straight push, ampak je dejansko bum, izziba potisk. Isto se dela, tako sem prej rekel, polovične ponovitve na vsako stran. Some kindness today, kicking up the dead, yeah. Blowing in here, talking loud, and doing the crowd. Move on, get on with your... Zadnja vaja je pa skleca čez kettlebell. Tu pa ni nobene filozofije, delaš se skleca čez kettlebell, lahko delaš tako, da delaš, da je ročaj gr, da je pač kettlebell normalno na tlehi in delaš čez ročaj, tam bo roka šla pač višje. Lahko si pa podreš in boš mogel kettlebell tako držati, kar je po mojem mnenju malo boljš za zapestja, ni tako težko za zapestja. Se pravi, skleca čez kettlebell, izvaja se na vsako stran polovične ponovitve. Eno vajo sem še pozabil in to je thruster. Zdaj thruster pa tudi poznajo bolj kot ne crossfitterji, je pa v bistvu združen potisk nad glavo z počepom. In v bistvu izkoristiš, ko potuješ gor nazaj iz počepa, kinetično energijo, da bolj potisneš oziroma suneš kettlebell v zrak. Tu, kar je najbolj treba paziti, da se ne lomiš v križu, ko suneš. Se pravi, dejansko delaš tako front squat z potiskom nad glavo. Ok, to je to. Zdaj šel pa prvo serijo bom se posnel, se pravi vsaka vaja 10 ponovitev, potem se pa ne med snemo, zato počnemo dolgocajtni video. V glavnem 10 ponovitev, 12 ponovitev, 16 ponovitev, 12 ponovitev, 10 ponovitev. When it rains, I think of you. When it's cold and dark outside, I think of you. We live to laugh for a lifetime. I can't go back to sitting on the sideline. Can't help myself but think of you. We had a summer of love. We couldn't get enough of each other. When we said goodbye in September, will you remember? Will you remember me? We had a summer of love. We couldn't get enough of each other. When we said goodbye in September, will you remember? Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? We couldn't get We had a summer of love. We couldn't get enough of each other. When we said goodbye in September, will you remember? Will you remember me? We had a summer of love. We couldn't get enough of each other. When we said goodbye in September, will you remember? Will you remember me? When I sleep, I'll think of you.
When I'm losing all direction, I think of you. You said meet me back here in exactly 1 year. I'm counting every moment till it gets here. Can't help myself but think of you. We had a summer of love. We couldn't get enough of each other. When we said goodbye in September, will you remember? Will you remember me? We had a summer of love. We couldn't get enough of each other. When we said goodbye in September, will you remember? Will you remember me? Will you remember? Will you remember me? We had a summer of love, love, love. We couldn't get We had a summer of love. We couldn't get enough of each other. When we said goodbye in September, will you remember? Will you remember me? We had a summer of love. We couldn't get enough of each other. When we said goodbye in September, will you remember? Will you remember me? Ok, mini update. Tet trening, ko sem ga zdaj posnel, ni bil poudarek na nogah, ampak je dejansko celo telo pač kar trpelo. Mogoče celo pri določenih vajah še bolj roke. Tako da ja. Pa na začetku sem pozabil povedati za ogrevanje, pa mi zdaj tule od zgor, po moje, tule neki bo, se bo taka siva kartica pokazala. Lahko si pogledate ogrevanje, ko sem ga delal, ko ga delam skoraj pred vsakim treningom istega. Tako da, ja, to je to. Upam, da vam je bil trening všeč. Pa pač ja, ni sam izključno za noge, roke tudi kar fajn zmatrajo. Ok, to je to. Hvala za ogled. Pa če imaš še kdo kakšno idejo za trening, mi pošli, pa mogoče narejo ga. Ajde.